doma našli ten verš, aby ste čítali, čo hovorí apoštol Pavol. Επίσης λέει ότι αυτό που πάτε να πείτε, A takisto apoštol Pavol hovorí, že to, čo idete povedať, αυτό που πάτε να κάνετε, to, čo chcete urobiť, λέει πάντα δοκιμάζετε, το καλό κατέχετε. Αυτό που πάτε να πείτε να κάνετε, να το εξετάσετε και ύστερα να το πείτε. To, čo idete povedať alebo urobiť, najprv dobre preskúmajte a až potom sa do toho pustíte. Γιατί πολλές φορές μπορεί να λέμε πολλά λόγια Pretože niekedy hovoríme veľa slov, και να τον προσβάλλουμε τον άλλον, να τον υποτιμούμε. Môžeme uraziť iného človeka, môžeme ho podceniť, Να διαμαρτυρόμαστε γιατί δεν μας έκανε το δικό μας θέλημα. môžeme protestovať, prečo sa nevykonala naša vôľa, Να μαλώνουμε. môžeme sa hádať. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό που είναι να πούμε ή να κάνουμε, A z toho dôvodu dôležité je to, čo povieme a čo urobíme, να εξετάζουμε αν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Το καλό κατέχεται. aby sme predtým preskúmali, či to, čo povieme a čo urobíme, je podľa Božej vôle. Και αυτό έχει σχέση και με τον Άγιο που γιορτάζαμε χθες. A toto súvisí aj so svätým Antimom, ktorého sme včera si pripomenuli pamiatku. Το γιατί και το εγώ μας χωρίζει από το Θεό. On hovorí, slovo prečo a ja, čiže ego, nás oddeluje od Boha. Το γιατί και το εγώ μας απομακρύνει από το Θεό. To slovo prečo a ja nás vzdialuje od Boha. Γι' αυτό έχει σημασία γιατί πολλές φορές πέφτουμε στο αμάρτημα της κατακρίσεως. Toto má veľký význam, pretože často padáme do hriechu odsudzovania Και πολλοί άνθρωποι το θεωρούν ότι δεν είναι σπουδαίο. a mnohí ľudia si myslia, že to vôbec nie je dôležité, Αλλά ο ίδιος ο Κύριος λέει μην κρίνετε για να μην κριθείτε. ale samotný Spasiteľ Kristus hovorí, neodsudzujte, aby ste neboli odsúdení. Και υπάρχουν άνθρωποι που αν δεν τους κάνει το θέλημα του Θεού, δεν γίνει το δικό τους θέλημα όπως θα θέλουν. A existujú ľudia, ktorým keď sa nevyplní ich vôľa, to znamená, nestane sa to, čo oni si želajú, Και διαμαρτύρονται και λένε γιατί Θεέ μου το έκανες. a protestujú a pýtajú sa, prečo Bože si to mne urobil. Και μας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος A svätý Paisi nám hovorí, πόσο στεναχωριέμαι όταν ακούω αυτό το γιατί Θεέ μου. Veľmi sa zarmucujem, hovorí Paisi, keď počúvam ľudí, ako hovoria, prečo Bože toto. Σαν να λέω το Θεό τον Παντοδύναμο, εγώ το σκουλίκι, κάθισε να με απολογηθείς για ποιο λόγο μου έκανες αυτό το πράγμα. Podobá sa to tomu, ako keby ja, malý červ, som sa obrátil k všemohúcemu Bohu a prosil od Neho, aby mi vysvetlil, prečo tak urobil a nie tak, ako ja chcem. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει πάντοτε χαίρεται, εμείς οι χριστιανοί δηλαδή, πάντοτε χαίρεται. Preto apoštol Pavol, opakujem, hovorí tie krásne slova, stále sa radujte, αδιαλείπτως προσεύχεστε, ustavične sa modlite, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, modlitbu Hospody Iisuse Kriste pomiluj mňa, και για το κάθε τι που θα σας συμβαίνει στη ζωή, a všetko, čo sa vám v živote prihodí, να δείτε ευχαριστώ Θεέ μου. Za to všetko budete ďakovať a hovoriť, ďakujem ti Bože za toto. Είτε μας προσβάλλουν, είτε μας επενούν, Alebo či nás urážajú, alebo či nás chvália, εμείς πάντοτε να ευχαριστούμε την αγάπη του Θεού. my stále sme povinní ďakovať Božej láske. Γιατί ό,τι επιτρέπει ο Θεός στον καθένα από εμάς,
Pretože všetko, čo Boh dovolí každému z nás, είναι για το καλό της ψυχής μας. Je pre dobro našej duše. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία ακούμε Preto počas svätej liturgie počúvame τα καλά και συμφέροντα της ψυχής ημών παρά το Κύριο της σώματα. Za dobre a užitočné pre našu dušu k Bohu sa modlíme. Και λέμε εμείς παράσου Κύριε, να μας το δώσεις A Κύριε. my odpovedáme, kresťania, podaj Hospody, čiže daj Bože, aby tak bolo. Επειδή πολλοί άνθρωποι, αν δεν γίνεται όπως αυτοί το σκέφτονται με τη λογική τους, Preto mnohí ľudia, keď sa veci dejú nie tak, ako oni si predstavujú vo svojej logike, διαμαρτύρονται, τιμώνουν και μαλώνουν sťažujú sa, protestujú, reptajú. ναι. Ή μέσα στο περιβάλλον που βρίσκεται κανείς, είτε στην οικογένειά του, στη δουλειά του, V prostredí, kde sa človek nachádza, či už je to rodina alebo práca, και χάνει τη χαρά την οποία δίδει το Πνεύμα το Άγιο στην ψυχή του ανθρώπου. a stráca blahodať, ktorú dáva Svätý Duch, Γιατί στον άνθρωπο που έχει πραότητα και αγάπη και υπομονή, ο Θεός δίδει χαρά μέσα. pretože človeku, ktorý je vo vnútri dobrý a ktorý je trpezlivý, Boh mu dáva dovnútra radosť. Στον εγωιστή όμως ή τον υπερήφανο, Ale keď je človek egoista a pyšný, δεν δίδει χάρη, Boh mu nedáva blahodať, γιατί ο Θεός δίδει και στους ταπεινούς δίδει χάρη, στους ταπεινούς δίδει χάρη, ενώ τον υπερήφανο τον έχει και παιδεύεται με τον εγωισμό του. Pretože pokorným Boh dáva svoju blahodať, ale pyšných cvičí ich vlastným egoizmom. Αλλά εσείς πάντοτε έχετε υπομονή, έχετε αγάπη. Ale vy stále majte trpezlivosť, lásku Και το θέλημα του Θεού πάντοτε προσπαθείτε να κάνετε. A snažte sa vo svojom živote konať podľa Božej vôle. Και έτσι με το δικό σας καλό παράδειγμα A na základe vášho dobrého príkladu είναι δυνατόν να βοηθήσετε και τα παιδιά σας môžete pomôcť aj svojim deťom και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεστε και εργάζεστε και απασχολείστε. aj všetkým ľuďom môžete pomôcť, ktorí sa nachádzajú vo vašom okolí, či v rodine, alebo v práci. Γιατί το μήνυμα του Χριστού Pretože odkaz Isusa Krista για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων pre spásu všetkých ľudí ξεκινάει από την προσπάθεια του κάθε ενός ανθρώπου να αγαπήσει τον Θεό. Začína od každého človeka, aby ľúbil Boha. Το καλό του παράδειγμα, A jeho dobrý príklad, γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, preto apoštol Pavol hovorí, αν δεν έρχονται οι άνθρωποι προς τον Θεό, αυτό εξαρτάται από εσάς με το κακό σας παράδειγμα. keď ľudia neprichádzajú k Bohu, dôvodom toho je váš zlý príklad. Αλλά δεν έπρεπε να πω αυτά τα λόγια εγώ, γιατί απλώς εσείς προσπαθείτε να ζείτε μέσα στο. Ale ja som asi nemusel hovoriť tieto slova, pretože vy sa snažíte žiť podľa týchto slov, podľa Božej vôle. Πρέπει να υπενθυμίσω και κάτι που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Ale musím zdôrazniť ešte niečo, čo hovoril svätý Pajsi. Να μελετάτε Αγία Γραφή Študujte, čítajte Sväté písmo και βίους Αγίων a životy svätých, για να λεπτεί η συνείδηση. aby sa zjemňovalo vaše svedomie. Επειδή μέσα στο περιβάλλον, στον κόσμο που ζει ο καθένας από εμάς, Pretože vo vašom okolí, to znamená v prostredí, kde človek žije, μπορεί να έχουμε αποκτήσει κακές συνήθειες môžeme sa naučiť zlým zvykom, čiže zlozvykom, και δεν μας ελέγχει η συνείδηση. a nekontroluje nás naše svedomie. Γι' αυτό ο Άγιος Παΐσιος μας λέγει να μελετούμε Αγία Γραφή Preto svätý Pajsi nám hovorí, študujte Sväté písmo,
και να διδασκόμαστε από τη ζωή των Αγίων. A učte sa zo životov svätých, z ich príkladu. Να ευχαριστήσουμε τον Πατέρα Ιωάννη που μας έφερε και μας έδωσε την ευκαιρία να σας δούμε. Ďakujeme otcovi Jánovi, že nám dal tú príležitosť, že sme tu medzi vami a že sa s vami môžeme stretnúť. Και ευχόμεθα με όλη μας την καρδιά A z hĺbky nášho srdca vám želáme, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας aby ďalší čas nášho života, να μας αξιώσει aby nás Boh učinil hodnými αυτό που λέμε και στη Θεία Λειτουργία, toho, čo hovoríme na svätej liturgii, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, kresťanskú končinu nášho života, ανώδυνα ανεπέσυντα ειρηνικά, bez bolesti, bez utrpenia, pokojne, και να έχουμε καλή απολογία. a aby sme na konci mali dobrú odpoveď od Boha. Ευχόμεθα λοιπόν όλη η Λυκή Παράδεισο. Želám vám, aby ste sa všetci dostali do Božieho kráľovstva. Και τελειώνοντας θα σας δώσουμε από μια εικόνα του Αγίου Αρσενίου Νατανίδη, A chcel by som vám rozdať ikonu svätého Arsenia Kapadockého, ktorého tu vidíte na ikone. και να πω ότι στον αγιογράφο που έκανε αυτή την εικόνα ήταν δίπλα ο Άγιος Παΐσιος. A chcem vám povedať, že keď ikonopisec, ktorý maľoval túto ikonu, vedľa neho stal starec Pajsi Και έλεγε στον αγιογράφο όπως ήξερε το πρόσωπο του Αγίου Αρσενίου a hovoril ikonopiscovi, ako má vyzerať jeho tvár, ako ju on videl. Έτσι λοιπόν αυτή ήταν η εικόνα του Αγίου Παϊσίου, αυτή η μορφή του Αγίου Αρσενίου που την υπέδειξε με τον τρόπο του Άγιου Παΐσιου για την αγιογραφή του αγιογράφους. Preto môžeme povedať, že táto ikona svätého Arsenia je ikonou svätého Pajsia, tak ako on videl svätého Arsenia. Και εδώ από πίσω είναι τα πολιτήρια του Αγίου Αρσενίου και η διεύθυνση του μοναστηριού. A na konci z druhej strany je tropár svätého Arsenia a kontakt na ich monastier. Συγγνώμη αν σας κούρασα, Prepáčte, keď som vás unavil, αλλά να παρακαλούμε τον Θεό να μας φωτίζει, ale prosbe Boha, aby nás osvietil, να βαδίζουμε σταθερά το δρόμο του Θεού. aby sme pevne kráčali po Božej ceste. Δώσουμε στο τέλος. Že na konci tie ikonky porozdáva, aby sme to neprerušovali. Kristúme. A ešte chcem povedať niečo matkám. Η μητέρα του Αγίου Παϊσίου Matka svätého Pajsia πάντοτε έλεγε ό,τι δουλειά και να έκανε, pri každej práci, ktorú doma vykonávala, έλεγε την ευχούλα Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. stále vyslovovala slova modlitby Hospody Iisuse Kriste pomiluj mňa. Και την έλεγε δυνατά, A hovorila ju nahlas, ούτως ώστε ο πατήρ Παΐσιος, ο Αρσένιος τότε, άκουγε πάντοτε την ευχούλα από τη μαμά του. To znamená, že svätý Pajsi, ktorý ako dieťa sa volal Arseny, svoju mamu videl, ako nahlas opakuje Isusovú modlitbu. Και συνήθισε και αυτός να τη λέει από μικρό παιδί. A aj on sa od svojej matky, od malého dieťaťa naučil túto Isusovú modlitbu. Αλλά έχει και το άλλο καλό, παράδειγμα πάλι για τα παιδιά της. A takisto ešte je tu jedna dobrá vec, príklad pre naše deti. Δεν θυμώνε και δεν έλεγε πάντοτε τον καλό το λόγο και ποτέ πικρό λόγο. Jeho matka svojim deťom nehovorila nikdy škaredé slova, ale všetko hovorila dobre a pekne.
Οπότε βλέπουμε ότι κάθε μητέρα Preto vidíme, že dobrá matka με το καλό παράδειγμά της svojim dobrým príkladom βοηθεί τα παιδιά να μάθουν την προσευχή pomáha svojim deťom, aby sa naučili Isusovú modlitbu και να έχουν και καλή συμπεριφορά μεταξύ τους. a aby sa aj dobre vzájomne správali medzi sebou. Συγγνώμη. Prepáčte. Μια εικονίτσα και λίγο θερίνο το μοναστηράκι μας, αν βλέπετε στη θυσία, του Αγίου Ιωάννου σε εικόνα. Να ανοίξω. Βέβαια, έφερε. Είναι μια εικόνα που φιλτεχήθηκε από εμάς. Ikona svätého Jana Ruského, ktorú otec Grigori nám dáva pre našu cirkevnú obec. Je to ikona, ktorú namaľovali alebo napísali oni v monastieri. Και είναι έτσι όμορφο ένα θαυμαστό γεγονός ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος από τη Ρωσία, από το Κίεβο καταγόμενος. Je to taká obdivuhodná udalosť, pretože svätý Jan Ruský, alebo lepšie povedané svätý Jan Rus, pochádzal z Ruska. Συνελήφθη από τους Τατάρους, τους Τούρκους. Chytili ho Tatári, Turci. Πουλήθηκε στους Τούρκους ως σκλάβος. Predali ho ako otroka Turkom. Έζησε σε ελληνικό περιβάλλον. Žil v gréckom prostredí. Από την Παρίσι Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου. V oblasti, kde žil Vasilij Veľký, Gregor teológ, aj na mieste, kde žil svätý Arsený Kapadonský a Paisi Svetohorský. Tam podstúpil veľkému mučeniu od moslimov. Ale získal si týchto moslimov veľkou láskou a vydržou pri mučeniach, ktoré znášal. Ukázal, že sväté nie je miesto, ale spôsob života. Kdekoľvek sa nachádzame, všade prebýva Boh. A kdekoľvek sa nachádzame, osvecuje náš Svätý Duch. Stačí, aby sme my nestracali vieru a aby sme sa nedali zlákať herezou, ale aby sme ostali verní pravosláviu. Είναι θαυμαστό το σημείο αυτό της απολογίας του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Je to veľmi dôležitý moment z vyznania viery svätého Jana, όπου παρουσιάστηκε μπροστά, τον παρουσίασαν μπροστά στον Αγά, το αφεντικό, ήταν διοικητής της πόλεως αυτός εκεί. Pretože ho predviedli pred Agu, to znamená, že to bol taký panovník turecký v Kapadokii, v Turecku. Και του είπε ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο χαρακτήρας σου, η δουλειά που μου προσφέρεις. Ten mu povedal svätému Janovi, páči sa mi tvoj charakter, aj tvoja práca. Αν δεχτείς να γίνεις μουσουλμάνος, ak príjmeš a staneš sa moslimom, όλα αυτά είναι δικά σου. Všetko toto, čo tu vidíš, bude tvoje. Και ο Άγιος του απήντησε με δύο λέξεις. Το κεφάλι μου στο δίνω, την πίστη μου δεν στη δίνω. A svätý Jan Ruský odpovedal dvomi slovami. Moju hlavu ti dávam, ale moju vieru ti nedám. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια, πράξη χρειάζεται. Nie sú potrebné mnohé slova, ale sú potrebné skutky, činy. Το σεβάστηκε ο Τούρκος. Tento Turek si to vážil. Και ο Άγιος αμέσως κατάλαβε ότι δεν φτάνει μόνο αυτό το μεγάλο μαρτύριο, αλλά πρέπει για να το στηρίξει να έχει μυστηριακή ζωή. Πολύ σπουδαίο πράγμα. Να έχει μυστηριακή ζωή. A svätý Jan pochopil, že nestačí len mať vyznanie viery a žiť asketickým životom, ale musí žiť tajným životom, to znamená vo svätých tajinách.
Και έτσι λοιπόν βρήκε έναν εκεί Έλληνα ιερέα, αφού ήσουν εκεί πάνω οι Έλληνες. Tam samozrejme našiel jedného kňaza, Gréka. Κοντά σε αυτόν είχε την Ιερά Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία. A pri tomto kňazovi sa vyspovedal a pristúpil k svätej Eucharistii. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε Άγιοι, δεν έχουμε ανάγκη το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Neznamená to, že aj keby sme boli svätými, že nemáme potrebu pristupovať k spovedi a k svätej Eucharistii. Αντιθέτως, για να είμαστε Άγιοι, Ale presne naopak, aby sme sa stali να svätými, είμαστε ενταγμένοι στο σώμα της Εκκλησίας musíme byť začlenení do tela cirkvi ως ζωντανά μέλη. ako živé Όχι členy, απλά πιστεύω, ako živí členovia na základe svojej viery, όλοι έτσι λένε, πιστεύω λένε, πιστεύω. Και οι παπικοί και οι προτεστάντες και οι μουσουλμάνοι και όλοι λένε πιστεύω. lebo mnohí, aj kresťania, inoverci, aj moslimovia, majú ten výraz verím. Σημαίνει τι πιστεύεις και ποιον πιστεύεις. Ale otázka je, čo veríš a v koho veríš. Και ο διάβολος πιστεύει. Aj diabol verí, Διότι τον καίει ο Χριστός. pretože Kristus ho pálí. Μετάνοια δεν έχει. Ale diabol nemá pokánie. Μετάνοια. Συγγνώμη δεν λέει. Diabol nehovorí prepáčte. Γι' αυτό λοιπόν και ο Άγιος Ιωάννης κατάλαβε ότι η σωτηρία του είναι ο Χριστός. Preto svätý Ján pochopil, že spása je Kristus Με πράξη, με ζωή. skutkom a životom. Και έτσι λοιπόν κοντά στον γέροντα αυτόν εξομολογούνταν, κοινωνούσε. Preto z toho dôvodu pri tomto kňazovi sa spovedal, pristúpil k svätému prijímaniu. Πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι η τελευταία η Θεία Κοινωνία που κάλεσε τον να πάρει άρρωστο, πέθανε πολύ νέος, 40 χρόνια πέθανε ο Άγιος. Ale veľmi dôležité na tom je to, že keď už cítil, že sa blíži koniec, on bol veľmi mladý, keď zomrel, mal okolo 40 rokov. Ο ιερεύς σκέφτηκε πώς θα πάω τη Θεία Κοινωνία μέσα στο σπίτι του Τούρκου, του Αγά. Zavolal si toho kňaza, aby mu priniesol sväté prijímanie. Ο Άγιος σε ένα υπόγειο σπήλαιο με τα άλογα μαζί, στο στάβλο. Ale ten kňaz sa zamyslel nad tým, ako ja pôjdem so svätým prijímaním do domu Turka, pretože svätý Ján žil ako keby v podzemí, v maštáli, kde boli zvieratá. Πήρε λοιπόν ένα μήλο ο παπάς, του έκανε μία τρύπα. Kňaz vtedy zobral jablko, urobil do neho dieru, do jablka dal sväté prijímanie a s týmto jablkom išiel k svätému Janovi a tak mu dal pričaštenie. Toto sa dá prečítať aj na internete, lebo sa píše o živote svätého Jana Rusa. Βρέθηκε άφθαρτο το σκήνωμά του με πολλά θαύματα, είναι τελείως άφθαρτο. Potom svätý Jan Ruský zomrel, jeho telo ostalo neporušené, netlinné, pri ktorom sa udialo veľmi veľa zázrakov. Έκανε τη ζωή πολλά θαύματα και το είχαν αυτό αντιθεί ακόμα και οι Τούρκοι. Už počas svojho života urobil veľa zázrakov a pochopili a všimli si to aj samotní Turci. Με τη φοβερή σφαγή των Ελλήνων από τους μουσουλμάνους εκεί το 1924. A v roku 1924, keď došlo 1824, keď došlo k strašnému prenasledovaniu a zabíjaniu Grékov zo strany Turkov, tí, ktorí prežili toto prenasledovanie, z 3 miliónov Grékov iba 1,5 milióna ostal a prišiel do Grécka. Čiže 1,5 milióna zabili. A tí Gréci, ktorí utekali z Turecka, prichádzali do Grécka, nenesli so sebou ani peniaze, ani drahocenné veci, ale priniesli ikony
ostatky svety a medzi nimi aj ostatky svätého Τώρα ο Jána. Άγιος επαναπάβεται σε μια περιοχή εκεί σε ένα νησί που λέγεται Εύβοια. Odnesli tie ostatky na ostrov v Grécku, ktorý sa volá Evia. Ο γέροντάς μας πετάγεται από εκείνα τα μέρη. Ο γέροντάς μας καταβόταν από εκείνα τα A μέρη. jeho starec, otec Timotej, pochádzal z tejto oblasti nedaleko Είχε ostatkov. πολλές προσωπικές εμπειρίες από τον Άγιο. Mal veľmi veľa osobných skúseností so svätým. Και όταν ήρθε μετά στην περιοχή της Χαλκιδικής, να σκεφτεί λίγο το χάρτη εκεί που είναι η Θεσσαλονίκη κοντά, που είναι το Άγιον Όρος. A neskôr, keď sa presťahoval na Chalkidiky, nedaleko Tesaloník, kde je nedaleko aj Svätá hora Athos, Συνδέεται με τον Θεόκλητο, είναι τους τελευταίους που ζει που τον έχουμε κοντά μας, από τη τελευταία παρέα που ζει ο Θεόκλητος, μαζί με άλλους πατέρες εκεί. a bol tam s otcami z ich skupiny, tých otcov, pri živote už je len otec Teoklitos ako posledný. Και όλοι μαζί αυτοί ήταν κοντά στον Άγιο Παΐσιο. A títo otcovia boli veľmi blízko pri svetom starcovi Paisiovi. Με την προτροπή του Αγίου Παΐσιου, ο Αιγέδας έφτιαξε και ένα μοναστήρι στον Άγιο Ιωάννη Κορώσο, πολύ κοντά στο μοναστήρι του Πετρός Θεοκλήτου, τον Άγιο Αρσένιο. Είμαστε απέναντι μας, χωρίς τη θάλασσα. Ένας κόλπος. Na podnet svätého Paisia, otec Timotej, môj starec, založil monastier na Chalkidikách svätého Jana Ruského a sme nie tak ďaleko od monastiera svätého Arsenia, kde je otec Teoklit, oddeľuje nás more. Σας είπα την εν συντομία τη ζωή του Αγίου, γιατί ακριβώς ορμόμενος από το παράδειγμα, από την εισήγηση του Γέροντος Θεοκλήτου για το πώς ωφελούν οι βίοι των Αγίων. Presne preto som vám povedal veľmi stručne o živote svätého Jana Ruského, pretože ako otec Teoklitos povedal, ako sú pre nás užitočné tie myšlienky, keď čítame životy svätých. Τώρα σπανίζουν οι πνευματικοί δυστυχώς. Δεν υπάρχουν πολλοί πνευματικοί. Žiaľ, v súčasnej dome nie je veľa duchovných osôb, duchovníkov. Οι βίοι των Αγίων μας δίνουν έτοιμες απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Ale životy svätých nám dávajú hotové odpovede na naše otázky. Για τη ζωή μας. A takisto príklad pre náš život. Ορθόδοξη ομολογία. Pravoslavné význanie viery. Και ζωντανή σχέση με τα μυστήρια της Εκκλησίας. A živý vzťah so svätými tajinami, ktoré ponúka naša cirkev. Πάτερ Παλαμά, θα πείτε κάτι για το μοναστεράκι σας. Ο πατήρ Παλαμάς είναι ηγούμενος σε ένα μοναστήρι. Otec Palama je igumenom v jednom monastieri Στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, εκεί που ζούμε εμείς. v takej širšej oblasti, ktorá sa volá Makedónia, Στις όχθες ενός ποταμού που λέγεται Iliakonas. na brehu jednej rieky, ktorá sa nazýva Aliakmonas. Κάποτε εκεί υπήρχαν 50 μοναστήρια. Niekedy v minulosti tam bolo 50 monastierov, Τα οποία τα έκαψαν όλα οι Τούρκοι το 1821. a ktoré v roku 1821 vypálili Turci a zabili všetkých mníchov, ktorí v nich žili. Το μοναστήρι που έχει μείνει τώρα είναι το της Παναγίας και λέγεται Καλή Πέτρα, καλή πέτρα δηλαδή. A monastier, v ktorom je otec Palama s igumenom, je zasvetený svätej Bohorodičke Kali Petra. Kali Petra, to sú dva slova, dobrý kameň. Kali Petra, dobrý kameň. Pekný. Tak sa to lepšie prekladá. A lepšie, pekný kameň. Ο πατήρ Ιωάννης χθες το βράδυ μας έκανε εκλεκτά αναμνηστικά δώρα. Otec Jan včera večer nám dal výnimočné dary na spomienku. Και εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι έχει ιδιαίτερη χάρη από το Θεό. A my cítime, že na ňom sídli výnimočná blahodať Boha. Γι' αυτό το λόγο δυσκολευόμαστε, τουλάχιστον εγώ, να μιλήσω και να πω σοφά λόγια σε εσάς. Preto sa cítime nehodní, aby som vám povedal nejaké užitočné slova. Γιατί είμαι στη δύσκολη θέση να σκέφτομαι ότι εμείς στην Ελλάδα έχουμε τα πάντα από πνευματικότητα, αλλά είμαστε φτωχοί σε πνευματικότητα. Pretože musím vám povedať, že my v Grécku máme všetko, čo je potrebné k duchovnosti a v skutočnosti nie sme duchovní. Ενώ εσείς εδώ έχετε μια φτωχή ορθοδοξία
αλλά με πολύ ορθόδοξο φρόνημα, με πλούσιο ορθόδοξο φρόνημα. Ale vy nemáte tu na bohaté pravoslavie, ale ste bohatí pravoslavným duchom. Όταν η Εκκλησία βρίσκεται σε διωγμό, τότε είναι η καλύτερη της εποχή. Ak sa cirkev nachádza v prenasledovaní, vtedy je pre ňu najlepšie obdobie. Όταν ηρεμήσει ο διωγμός, τότε οι άνθρωποι της Εκκλησίας χαλαρώνουν πολύ και πέφτει η πνευματικότητά τους. Ak sa končia prenasledovania, vtedy sa upadá duchovnosť v ľudí a ľudia začínajú mať problémy. Εμείς δεν θα ζούμε, αλλά εσείς που θα ζείτε όταν φτιάξετε έναν ωραίο ναό εδώ πέρα, My nebudeme tu, ale keď vy budete žiť, keď sa vám podarí postaviť chrám, εκείνος ο μεγάλος ωραίος ναός δεν θα έχει την ίδια χάρη με αυτόν τον πρόχειρο ναό. Tento budúci veľký chrám nebude mať túto blahodať, ktorú má tento maličký. Όπως οι κατακόμβες είχαν πολύ περισσότερη χάρη από τους μεγάλους ναούς που χτίστηκαν μετά. Niečo podobné, ako boli katakomby, v ktorých ľudia žili, mali o mnoho väčšiu blahodať od veľkých chrámov. Εσείς οδηγήσατε πολλά χιλιόμετρα για να έρθετε εδώ πέρα. Κάνατε περισσότερο αγώνα από ό,τι κάνουμε εμείς, που ακούμε την καμπάνα στην εκκλησία, αλλά δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία. Vy ste dnes merali veľké vzdialenosti, prešli ste mnoho kilometrov, aby ste prišli sem. A my, ktorí máme chrámy vedľa nás, počujeme zvon, a ktorý nás volá na bohoslužbu a nejdeme. Σηκώνετε έναν σταυρό, εκκλησιαστικό σταυρό. Nesiete na sebe jeden cirkevný kríž. Να μην έχετε όλες αυτές τις ευκαιρίες που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Nemáte všetky tieto výhody, ktoré máme my v Grécku. Αυτόν τον σταυρό επιτρέψτε μου σαν διακοσμητικό που γράφει πάνω το Πάτερ ημών, να το προσφέρω στον πατέρα Ιωάννη. Tento kríž ako symbolický dar, dovolte, aby som predal otcovi Jánovi. Και επίσης από το μέρος που προέρχομαι που έζησαν πολλοί Άγιοι, μεταξύ αυτών και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μία εικόνα με τους Αγίους της περιοχής μας για να τον ευλογούν και να τον αγιάζουν. A taktiež ikonu z oblasti, v ktorej sa nachádza náš monastier, kde žili v minulosti títo svety. Chcem vám odozdať túto ikonu, aby boli vždy vašimi spolu putníkmi na vašej ťažkej ceste. Τέλος, να του προσφέρω σε αντιστοιχεία ενός υπέροχου βιβλίου που μου πρόσφερε αυτός χθες. Nakoniec by som mu chcel dať jeden antidor. Ένα πολύ μικρό τευχίδιο. Otec Jan mi včera dával jednu úžasnú knihu a chcem mu dať malú brožúrku, το οποίο περιγράφει κάποιες εμπειρίες που είχα κοντά στον Άγιο Γέροντά μου. V ktorom sa opisujú moje osobné skúsenosti s mojím nebojím starcom, που αποδεικνύουν ότι πραγματικά υπήρχε χάρη Αγίου Πνεύματος επάνω του. ktorých sa snažím opísať, že skutočne na tomto človeku prebývala Božia blahodať. Δεν είναι εύκολο βεβαίως να σας το μεταφράσω. Nie je to jednoduché, aby som vám to, αλλά som vám to preložil. επ' ευκαιρίας να πω ότι λεγόταν Εφραίμ, ζούσε στο Άγιο Όρος. Poviem len v krátkosti. Volal sa Efrem, žil na Svätej hore Athos. Και τον τελευταίο 1,5 μήνα μας ανακοίνωσε ότι πάσχει από βαρύ καρκίνο και ότι θα πεθάνει. A posledný 1,5 mesiac nám povedal, že trpí ťažkým štádium rakoviny a zomiera. Εμείς στεναχωρηθήκαμε και θέλαμε να πάμε κοντά του για να τον δούμε, αλλά μας απαγόρευσε. My sme sa zarmútili a chceli sme ho ísť navštíviť, však on nám to zabral. Επίσης μας απαγόρευσε να ευχόμαστε να γίνει καλά. A rovnako nám zakázal, aby sme sa modlili, aby sa uzdravil. Μας έδωσε εντολή μόνο να προσευχόμαστε, να αντέξει μέχρι το τέλος. Dal nám príkaz, aby sme sa modlili, aby vydržal až do konca. Ο δικός μου εγωισμός ήταν πολύ μεγάλος και ήμουν πολύ στεναχωρεμένος που δεν μ' άφηνε να τον δω. Moja hrdosť bola veľmi silná a bol som veľmi smutný, že som ho nemohol ísť navštíviť. 6 μέρες πριν φύγει, είδα ότι είχε δεχτεί κάποιους άλλους ανθρώπους και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. 6 dní
Prvnež odíde jeho duša, ho navštívili nejakí iní ľudia a ja som sa ešte viacej zarmutil. Γέμισε το κεφάλι μου λογισμούς εναντίον του. V mojej hlave sa burili myšlienky proti nemu. Ήταν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δίπλα μου έλεγαν πραγματικά δεν σε αγαπούσε αφού δεν θέλει να σε έχει κοντά. A v mojom okolí boli ľudia, ktorí mi vraveli, že asi ťa skutočne nemiloval, keď ťa nechce pri sebe. Αφού πάλεψα πάρα πολύ με τους λογισμούς μου, Keď som bojoval s týmito príšernými myšlienkami, τους μάλωσα όλους, τους είπα να σταματήσουν som im povedal, aby prestali mi dávať takéto myšlienky και τους είπα ότι ο γέροντάς μου είναι η επικοινωνία μου με το Θεό. a povedal som im, že môj starec je môjim spojitkom medzi Bohom. Αυτός μπορεί να με κρίνει, εγώ απαγορεύεται να τον κρίνω. On ma môže súdiť, ale mne je to zakázané ho súdiť. Έτσι ηρέμησα. A tak som sa upokojil. Το πρωί με πήρε τηλέφωνο ο γέροντας και με ζήτησε να πάω. Na srdce deň ráno mi volal starec a chcel, aby som ho prišiel navštíviť. Χωρίς να ξέρει τι είχε προηγηθεί, μάλλον το ήξερε με κάποιον τρόπο, όχι πάντως με ανθρώπινο. Bez toho, aby niekto mu dal vedieť. To znamená, že bolo to Božia prozreteľnosť. Μου ζήτησε επίσης να τον κοινωνάω κάθε μέρα μέχρι να πεθάνει. A taktiež ma poprosil, aby som mu každý deň až do jeho usnutia dával počešťenie. Και είχα τη μεγάλη ευλογία να του μεταδίδω εγώ τη Θεία Κοινωνία. A ja som mal veľkú blahodať, veľké požehnanie, že som mu mohol dávať pričešťenie. Του είπα πόσο καιρό θέλεις γέροντα, 1-2 μήνες, πόσο θέλεις να έχω. A pýtal som sa ho, ako dlho chceš, aby som ti dával prijímanie? Mesiac, 2 mesiace? Και αυτός απλώς σήκωσε το χέρι και μου έκανε 5 μέρες. A starec zodvihol ruku a mi ukázal 5 dní. Την 5η μέρα πέθανε. A na 5. deň zomrel. Αυτός ο άνθρωπος είχε πολλούς πειρασμούς με τον διάβολο. Tento človek, starec, mal veľké pokušenia od diabla. Μας είπε ότι λίγο πριν πεθάνει του εμφανίστηκε ο διάβολος και του είπε «Είδες, ο Χριστός δεν σε αγαπάει». Povedal mi, že niekoľko dní pred smrťou sa mu zjavil diabol a mu povedal, vidíš, Kristus ťa neľúbi. Γιατί εσύ από νέος έγινες μοναχός, τα έδωσες όλα, αλλά αυτός κοίταξε, σε αφήνει τώρα να πονάς πολύ. Pretože ty si sa od mladosti odovzdal Bohu, žil si pre Boha, všetko si mu obetoval a on ťa na konci opustil a nechal samého v chorobe. Ο γέροντας του απάντησε. A starec mu odpovedal, Εγώ σε λίγο θα είμαι όμως με τον Χριστό μου. ale ja o chvíľu budem s Kristom. Κοίταξε εσύ τι μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου, γιατί θα είσαι μακριά. Ty sa pozeraj na seba, čo môžeš pre seba urobiť, pretože si ďaleko od Boha. Λίγο πριν το τέλος προσπαθούσε να μιλήσει. Tesne pred svojim spočinutím sa snažil rozprávať, Αλλά πια δεν είχε δυνάμεις. ale už nemal síl. Του δώσανε ένα στυλό να γράψει τι ήθελε να πει. Dali mu pero, aby na papier napísal, čo chce povedať. Αλλά δεν μπορούσε να σφίξει το στυλό για να γράψει. Ale už nedokázal ani držať pero v ruke. Ένα μικρό παιδάκι είχε ένα iPad. A jeden malý chlapec mal iPad, počítač. Το οποίο του το δώσανε για να γράψει εκεί τι ήθελε με το δάχτυλο. A dali mu ten iPad, aby vyťukal na tie písmená, čo chce povedať. Και εκείνος μέσα στον μεγάλο πόνο, μέσα στους πολλούς λογισμούς, μέσα στους πολλούς πειρασμούς, On vo veľkých bolestiach, vo veľkých myšlienkach, vo strašnom utrpení έγραψε Χριστέ μου σ' αγαπώ. napísal Kriste môj, milujem ťa. Το εικονάκι που θα σας δώσω είναι τα γράμματά του. A na ikonke, ktorú vám dám, sú jeho písmena, jeho slova. Napísal prstom. Prstom. Na obrazov.
Toto sú jeho písmená, ako napísal na ten iPad. Prstom. Νομίζω ότι σήμερα που είναι και η μέρα του Ασώτου, myslím si, že dnes, keď je nedeľa o marnotratnom synovi, και μας εντυπωσιάζει η πολύ μεγάλη αγάπη του Θεού, dojíma nás veľká Božia láska. Αυτό δεν διαβάστηκε σήμερα. Λοιπόν, που συγχωρεί αμέσως, χωρίς να μιλήσει ο αμαρτωλός, χωρίς να προλάβει να πει τίποτα, ο Θεός τον συγχωρεί. Ako sme čítali v dnešnom evanjeliu, hriešnik, aj keby neviem čo urobil, ako keby bol ďaleko od Boha, jedným vyznaním Boh všetko vymaže a mu všetko odpúšťa. Μου θυμίζει αυτό που είπε ο γέροντας μου, ο γέροντας Εφραίμ. A pripomína mi to, čo povedal môj starec Efrem. Και μας τρόμαξε όλους όταν το ακούσαμε. A všetci sme sa vystrašili, keď sme to počuli. Ο Θεός αγαπάει με την ίδια δύναμη. Boh miluje s rovnakou silou Ακριβώς το ίδιο. presne to isté. Τον διάβολο και την Παναγία. Aj diabla, aj Bohorodičku. Presne takisto. Aj diabla, aj Bohorodičku. Ο Θεός δεν είναι σαν εμάς τους ανθρώπους που αγαπάμε όταν είμαστε σε καλή σχέση με κάποιον. Boh nie je taký, ako sme my ľudia, že máme radi tých ľudí, s ktorými máme dobré vzťahy. Ο Θεός δεν υπολογίζει καθόλου την κακία που του δείχνει ο διάβολος. Boh vôbec si nevšíma zlobu, ktorú mu produkuje diabol. Αλλά τον αγαπάει το διάβολο με την ίδια δύναμη που αγαπάει και την Παναγία μας. Ale Boh miluje diabla tou istou silou, ako miluje presvetú Bohorodičku. Εμείς είμαστε κάπου ανάμεσα στο διάβολο και στην Παναγία. A my sme niekde medzi diablom a Bohorodičkou. Νομίζω και σαν προσευχή πρέπει να λέμε συνέχεια Χριστέ μου σ' αγαπώ, Χριστέ μου σ' αγαπώ. A myslím si, že aj my počas modlitby máme hovoriť Christe, ľúbim ťa. Christe, ľúbim ťa. Όταν ένας είναι ερωτευμένος, σκέφτεται συνέχεια το πρόσωπο που αγαπάει. Keď človek je zamilovaný, tak stále rozmýšľa a myslí na človeka, do ktorého je zamilovaný. Ξαπλώνει στο κρεβάτι, το θυμάσαι. Ľahne si do postele spať, rozmýšľa o ňom. Ξυπνάς, το θυμάσαι. Vstane z postele, rozmýšľa o ňom. Τρως, το θυμάσαι. Je jedlo, rozmýšľa o ňom. Έρχεται ένας άλλος και μας λέει ότι μας αγαπάει, αλλά εγώ το μυαλό μου είναι σε αυτόν που αγαπάω. Prichádza k tomu človeku niekto, kto mu povie, mám ťa rád. A jeho to vôbec nezaujíma, pretože myšlienku má úplne na iného človeka, ktorého miluje. Γι' αυτό, Χριστέ μου, σ' αγαπώ. Preto, Kriste môj, milujem ťa, ľúbim ťa. Ευχαριστώ. Ďakujem.